Mujumbe wa Nyaki West Martin Moria kiongozi muthenya jwa Narua bagwatanirite na mwarimu munene wa cukuru ya rigitani ya Meru nio KMTC Madam Girandi Werwambu Ing'ang'a amwe na director wa uriti ngugi bwa muingi ya Meru nwe John Inanga ni bari ungite nturene ya manga ya munitho ndene ya wandi ukenda gukagua kieni kia ng'ondu kiria gikwirigirwo gwakwa cukuru nene ya KMTC. Wakati campus inakuja hapa, hiyo ni kitu yenye itadumu miaka, even in our old age. Tutawacha watoto wetu wakifanya nini? Wakiusaidika. Niwaambie ya kwamba Kenya Medical Training College inakuanga national, na kwa hivyo ikikuja hapa sio ya hapa tu, mutaona different faces, na kwa hivyo hii area will never be the same again, kwa sababu utaona mabarabara ya lami ikifuro mpaka hapa, mutaona stima zikitoka kwenye zinatoka zikikuja. Kama maji mnatafutiria huku kwa Kieni, lazima mletewe piped water, kwa sababu wakati facility kama hiyo imeletwa hapa, iko mambo mengi sana itafuata. Pia around here, kama vile nimesema, ni lazima wale wamejenga, unaona hizi nyumba tunaona kule, kutabadilika kwa sababu wataanza kujenga hostels huko kule kwa mashamba kule, kwa sababu watoto wetu watahitaji pahali ya kufanya nini? Ya kulala. Tomba kubwithia Meru great, nje kuete great, thia nje kumbere great, kenda ntura yenu yumba kwa great, munitho yo great, Meru yonthe kwa great kwa jumla. Sasa sawa, kwa hiyo bwega sana ambure ni turi amona babu nkabuye kora kaumba na ya yonthe kwendekana ukonia laini yekwa tubecha tukona tukayana kipirorite bwana kiongozi kenda tumba ukuria vision yeku nyumba kuoneka kinya ugitwa yoyo atoguluka ero kamenya no areana no atire footprint ciaku nturene ku bwega ja ujuko sire ikadi thwa itira cia short courses kwina manto ja fabric yo tuletero manto ja kadai i diploma ira chikeja nya cia yo the records ile ana beto bombo tonya na haraka sawa sawa twete kunene aba tukachona ila nale baba twete kunene sawa enyabo uga eto munitho kena munitho yete kaure bwito munitho KMTC yako na thina riko sawa ena ntuli eto munitho ibaga ira reta kiremende reta nde tuchogeroje Nkuruki bamwe nabo bakari bantere u bakieresa wirigiro bwao bwegie kieni kiu kuma Karaja batutu na kiuru gukwingi muno tukagwe kugwa gucokia ngatho no tubaki kiongozi aturaraja uju. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kembere nino ntumbua ria Kenya yagwatire uhuru tutara tukitweketha nyanto aje kugita atia tukurira tukira kwa kieni kia mburi anga mburi ciari thaguo miake icokete nyuma lakini thaji ibukuigua imbitoreteri kithari tisa sawa buba jojo betu na betu na bubangi gwetho tina mbeca gukia muntu na Nairobi kana na mutindwa ukamureta gari ku tukuigwa manzo ria tureterete aja ndenda kubwire keja kutha bote kuthikira manzo ya thikira ibwega no ntu ya Madam Principal yo na bubangi ni antu banene muno atokuga na no tukureterwa antu banene muno bakuma Kuraja na atu na ro tukubambiria na itogwitikia inyore ankorone wo ina nkanja jaja imanto jate yorongo okere itogwitikia te yorongo itoringere astongeria nkiripotera cia Meru Digital TV kuma manga ya munitho wa Nyaki West gicigo mbunge kia North Imenti mbitagwo Tony Muriuki.